I pozdrav ljudi, danas ćemo opet igrati Minecrafta u dvoje. Preživljenje. Ajde. Zašto ne? Evo ga. Ok, tu znači igramo dvoje. Predstavi se. Gdje ste bre? Da posjetite njen kanal. Ja ne znam šta radim. Evo na server. Ja ne znam kuću. Ja sam te stvari. Ja nisam. To je kreveti stvari. Imaš eko baklju pa da ti. Vidim dole još ovdje samo. Ma ja vidim pauka. I zombija, napada me zombi. Ljudi, joj, i strijelac me gađa. Pa me gađaju. Ja imam... Jel me strijelac gađa, znači... A skeleton se kaže. Pa isto da Pa nisam... Joj, sam pokupio drolom. Joj, što me gađa ovaj. Kod mene se penje zombać. Evo creepera, ja ga neću napadat. Ja ne znam kud bi naradi, ja kod tebe tu. Ovo je bio neki lag. Onda tamo na onom mjestu gdje smo bili, ja sam tu negdje u blizini. Pa da, me mogu te naći, ajde ti umri, pa ja umem, pa možda se spavnujemo u istom mjestu. Dobro. Čekaj. Kako umreš? Čekaj, ja ću pustiti pauk, nek me ubije. Čekaj. Udri. Udri, umro sam. Ok, respawn. Ja te čekam, znači na tom mjestu. Evo me kod deveta. Ja to nisam. Ja sam na drvijeću. Ajde napravimo novi svijet. Ljudi, inače ovo će biti kratki gameplay. Hvala vam što imam dosta baš pregleda. Hvala vam na tome. Što je kod tebe to? Ne moja stvar. Aha. A imaš baklju pa da postaviš pa da ti ja nađem? Ne vidim. Ljudi, izvinite što sam stopirao, ali morao sam, pošto sam htio da je nađem drugaricu, ali nisam je našao, pa klanja me sad pauk. Joj, prestani. Ne znam bi. Hoće sad kad je umrem da spojavam? Ne znam. Ljudi, znači u sljedećoj epizodi ćemo igrati GTA 5 i pokazat ću vam kako se instalira. I daću vam link naravno. Ja sam vamo tam negdje gdje smo bili onda. Ali dobro, to ćemo sutra i MyPlex i Hypixel. Također ćemo igrati. Imam premium account. A mene kod lavi. Joj, mene ubio pauk. Gledaj. Pa dobro, ne. Mislim to di. Pa znao sam prije. Čekaj, gdje ti to stoji? Ja imam malo energije, ali probat ću nekako doći ovo. Bravo. Ti imaš trulo meso. Ne, imam. Jedeš ga? Ne jedim ovo drugo. To. Jest. Ja sam vamo u sredini neđe gdje su ove breze. Evo Endermana. Jel njih može se ubiti? Jel ona daju? Joj, ubim Enderman. A ništa, ajde. Čekaj malo da se... Vidim sad, gdje si ti? Gdje si? Nemam pojma. Znam sam da imam vunu. Ajoj, gdje si ti? Jesi ti na ovoj planinu ovdje? Nisam. Ovdje neđe. Ali tu negdje od prilike ovo jesam. Pa ćeš ja dođi, čekaj. Vidiš ovo? Pa da, evo ovdje, ja mislim da je tu. Ništa, idem ja do toga k nam. Ne vidim da je tu. To je problem. Nema veze, ljudi, pravimo novi svijet. Ajde, ko će? Ti ćeš. Kod tebe, tvoj telefon. Briš. Gas klip pravi, snimamo novu epizodu. Evo ljudi, samo